Good morning mga sanog sana mga onata. Akong sodan kay ginamos. Nagibutangan og suka og loy. Unya nagprito pod ko og my favorite talong na giprito. Nag-grave gid ko aning ginamos uy. Salamat day sa gahatag ani Atile. Atilelia, salamat sa ginamos. Ako raw sa diri sa balay guys. Karon ba jud ko nagkaon og pamahaw, late na. Alas 11 na. Mao ni ang view sa moang balkon. Nice kayo ang adlaw karon oh. Kay init. Di pareha gahapon nga kuan. Ay gahapon day po ning init day pag gahapon di ay. Musulod na taoy kay tugnaw nako. Mas kay kuan. Close na to. Ngaon ta. Muni akong pagkaon ay ginamos og talong. Mao ni sodaan namo mga pobre. Pero happy